Кабири Криса, агар як бори дига сучкаи чумои Иқболат як зани тоҷика паст мезанад. 29 рӯз пас ман Тоҷикистон намешам. Кабири, ин группаи бисёр экстремистҳо ҳамаат хушу медонем ки ҳадисима любой кора мия. Кабири Криса, хушва гушка, шакал, зани Душанбегита, ахе меброромаш. Эфами, далбайо, чумо, бо мегумад, проституткаи кончини чумои Иқбола ра беги. Ра намегири, моан дига хаб намекунем. Чӣ корое ки авлод аҷдоди ҳароми паданалати проституткаи шумо кардесай, шалаваи проституткаи мамароза ранги ти корора намекунам. Ман серьёзен гап задисам. Кабири Криса, последний раз. Сар насиб боша як видеои дигара интизор шуд. Агар тадистма да буғалтӣ как демократия матрад чихе судитит мекунам. Далбайо. Интизори видеоша Кабири. 29 рӯз пас ман Тоҷикистон намешам. Паданалат. Хай бибин. Сёқ файб чикор мекунам.